We already had our arrival. Oktora n'abebembezi b'ekibiina kya Uganda National Students Association ahabwa Mbarara City kubiraho ishomero rya Heritage Vocational School kandi kwetabirwamo amashomero ga senior hamwe n'amatendekero agarukwika 25. Ekibiina eki nikigitaba kansara abono kutandikira ha rurengo rwa senior kugarura higuru aho Bruce Ainebyona omweji wa Mbarara High School asinjiro bwa chairman bw'ekibiina. Abeti tubetune challenges kandi tutwenga tibetu challenge ushanga ishomere ngwana na ria ngate unazo mbebe mbeshware nisha kugezaho wese kubasa chona ka president base kwebera munata wo that collaboration na bridging the gap between schools, making sure ngo ishomere ryari ne Brazil area we can engage their student leaders base kumanya the way forward base kumanya what we can actually do so that we can bridge the gap. Nashemera munonga werizo bakoreye kamanywe ya leta nika izobera ingarukansima abantu bona abanyesiga abanteko mutegecho kandi nyekireyo kureba ngo nabakagambiriza umuntu ebyo kwatanisa na usabyo na niza kwatanisa niza kwa n'abantu bona kureba twika kapangu. Abebembeza bakuru bahiriye bukwato bya officer abatorinwe kandi babashabira kutwara ekibiina cyo mumisho. Wenisha baba batujo mbitere abase kwatanisa hamwe n'abenshi batayi babo baba bamuhereza bulungi. Sigira kintu cyamani sigira counter head active na batigira work plan yitu ninge kitukoze koreka emirimo yitu eriyo n'itubento nango yetwarwe bwena abana abo nimba higango batandikira. Adonia Sigiri uri mu bicu cy'ibine cya harengo rwihanga na washabera beja barukwenyigiro mu byo bwebembezi obutebwa ngo kushomana icyo cyukuru. Mwento agirangu tutakatandishire tutakagire mu student leadership na tutakabimwebembeza rengo rabeji no boryo mweji and so toine kwebwa ngo ryo mweji yo kazo mu office nyo na chairperson council na president na secretary na speaker and so tindashome election katishigita ahakuhika kwawe nko mweji. Umugandi bakuru b'amashomero mu district ya Mitoma barabwira kurekeraho kushomankura sente z'abebembezi babeji ezigenderiro kushoronza imirimo y'ekibiine cya Uganda National Students Association. Amashomero agago kubasaba sente za unsa subscription 12 burtam kandi simukandi zishashurwa umuntu umwe mu mwaka yonka coordinator n'injumero rogo muzembi ukusasuza abana sente burtam kandi simukandi zishashurwa umwaka. Ebi bigamburwa nyomo yabaziyo obwabebembezi babejo kurugo mu mashomero ga senior mu district ya Mitoma agarukurenga 28 babiri bateranira ishomero rya St Paul's rw'Empungu Secondary School barukutora nakachiko akarabajwekera harengo rwa district. Hati ya government runegezo ku prioritizing sciences ikusinga arts kandi hati ku prioritizing sciences kusinga arts jemeshereza abazire kujema abana combinations ezibatarukubasa. Obirajukire mukuru w'omuby'obwegyese wa district ya Mitoma ayorekera kwetombwita kwe ahabo kweyongera ko muhendo gwabeje barukutora ko mu mashomero. Haza etwenka education department tutamu mobilization nashi kubagiza abazire kugira ngo razuma icyo kikendere. Tumukunde Prosper orukuruga Kanyabwanga Secondary School asinjiro bwa chairman ahereza shina owa St Noah Secondary School Mutara asinjiro bw'umuhezo wa chairman rero tinyefuza Oscar owa Kigarama Secondary School yasingo bwa speaker inda Aidan Bataringaya hamwe na Maikwato Akire.